Ia le tua nei tai au. O le kailom tau mua. Haggai chapter 1. That is our text this morning. Whatalo whātul tātou senga nei tai au. Ia le alofa maleanga lei o le tuan whaifo i ona toi au lia mai nei tai au fou. Le alofa whapalpale o le tua. Ia o toi moli manuia mai ailoi. Soifua ma le ola nei tai au. O le hakailom tak mua. Ia o nā leo le a anga ia toi tātou senga nei tai au. Whatalo whatu o tātou ainga. Ia o lo o mafuta mai tātou ilunga o penga tawhailangi vi ia le li. Ia o le a tātou whaitawina le whaiup mua. Ia se ia whaangata mai le whaiupo iwa. Tātou a matai whaiupu na iwa. Ia whaangata sumatas tātou whaitau whelaflafua i ai. Wa iai tātou tusi le tai au. Ia, let's read. O le lua o tausanga le tupu o tā riu, o lo na ono masina, o le aso mua o le masina, na au mai ai le fionga le lii, e le perfeta o hakai a serupa pelu, le atalii o salatielu, le lii e pule i a yuta, a toa mo Yosua le atalii o Yosataka o le whaitaulang sili, o lo whapea mai. Ona au mai ai lea o le afionga le li e perfeta o hakai o lu whapea mai. O le nei o lu whapea ona whetalai mai o le li o au i o tau mawhau i o tau wala. Ai poe ono. O lo whapea ona whetalai mai o le li o au i o tau mawhau i o tau wala. O tau wha moe me tele, wha auta foi, o ai titi, o au mai ai whale, o nā ulua fia lea, aisea, o lo whetalai mai ai le li o au, a wā o lo whale o lo ua whaata funaina lea, a e taitasi o tau ma mo e atu ilo na lava whale. Ia, whaitau whatasi ia, o walau foi le la mala i lungo le ele, malunga o maunga, malunga o le saito, malunga o le waina, malunga o le suau, malunga o mea e tutupu le ele, malunga o tangata, malunga o manu vai wha, malunga o ngaluenga uma a o tau lima. Amen. Ia, ia le tua nei tae au, ia whapea nei ia lau. Tosi whaperetania, ia, whaiauna e mulimulitae mai tātou a onga nei tae au. If you have your English Bible with you, just follow along with us this morning as we go. Amen. Ua o filifilia oi, o tātou au tūna nei tae au. I have chosen you. Ua o filifilia oi. O le whalau te lenga o le tātou le sona nei tae au, pol tātou mta upu nei tae au le a tātou talatala noa iai. A whaina manino lau whaitau ma lau whaalongo le upo le tua.
o i o loo momoli mai ai se sa vali mo i tātou ia ua filifilia i tātou e le atua. Nai vaenga tā ua ia e fia momoli atu mo tātou nei tai au. Ai tātou te le i anga i tātou le sona, ma tātou wa o awina maini mea tā ua mo i tātou. O le vaenga mua ia o loo tala noa mai ai le whaamala iaina e le atua o le nu. The first point that we share this morning, the Bible speaks about the rebuke of God to the land of Israel. Lona lua, ia o loo au mai ei se whaamawhana whandanga, tolu, o loo au mai ei le wha taunu uina o le whauina o le malu. Ia mai se o loo momoli mai ei fo ia te i tātou le whaafowina. Ia le li, first, it talks about rebuking of the land or the nation of Israel. And secondly, it talks about consolation. Third, it talks about completion of the temple. And the last one, it talks about the renewal of the people. Amen. Pēlau na tātou whai tau tai au nei. Whai maile a fionga le tua e pei o na whaalua o na au mai mo i tātou. Whai maile tala al perfeta ha kaile nuu. Ia outou mawhau i outou wala. Wa outou totoe me tele, ai titi mea wa outou maua. Wa outou ai, ai le maa ona outou. Wa outou feinu, ai le maa lilie outou. Wa outou ofu, ai le i maa whanawhana ai outou. I ia le li. Whe mei wa outou ngalue fo i mo se taui. I ia le li. Ai whaila na taui maa, ma whawhau I le tanga ua pupu solo. Amen. So I just want to take us back into verse 1 and verse 2, or the whole 11 chapters that we read this morning, so we can see the rebuke of God to the land. Amen. The Lord spoke his message to Haggai, his prophet at the time. Darius was king of Persia. He had been king for 1 year and 5 months. Of the first day of the next month, the Lord told Haggai to speak to Zerubbabel, Judah's ruler, and to Joshua, the leader of God's priests. Zerubbabel was the son of Shealtiel. Joshua was the son of Jehoshaphat. This was the Almighty Lord's message. Judah's people say that this is not the right time to build a temple for me. Amen. Ole, sa vali la lea na umai le tuol perfecta e whai atu ia lea wali I o Zerubbabelu. Whaatasi mai o sua. Vi ia le li. O lo whaapeo na whetalai mai o le li. Ua whai mai le nei nuu. E le I o na aso, o aso e whai ai le whale o le li. Amen. I ia le li. O se le sona o lo au mai mo I tātou. O lo au mai e ia te I tātou le whetuu. Le whetuu wina e le tua o le lau le ele. I ia le li. O le mua ia fionga lea le tua por perfeta o Haggai. Lea ua whai mai, o ona po nei ea tau te nonofua I o tau whale ua tā papa. Amen. A ole nei whale ua whaatafuna ina. You people are living in beautiful houses, but my temple is still just a heap of stones. It is time for you to do something about it. O lea lea o mai le sa vali a lea tōle nu, a whai meitanga tōle nu, e le I o taimi. Amen. I ia le li. Peon tātou whaasoa tai au nei, e whaa whe au olo au mai e le perfecta le nu.
o lo fa malama mai ai el perfecta le nu le yo le wasau le tua le lo wasau le tua i lona taimi a fe mai tangata le yo ol taimi ia le li ia le tua fe mai a ona po nei tau te no nofo ai o tau fale ua tā papa a o le nei fale ua whaatafu na ina Aleluia. Amen. A fatu la ila se fsili mo tātou taiaoni o a mai o tātou fale whaaleanganga. O lo tala noa i o tātou fale whaaleanganga. Ina ia whaau pea le whaamalosia o tātou fale whaaleanganga. Awane i le petia. Awane i whaatafuna ina o tātou fale whaaleanganga. E pei o na tala noa mai ai le tua le perfecta. Pi ia le li, o le ua o le taimi e toi fausia i le malu o le tua. Ai fai mai ia serupa pelu, fai mai ia yo sua le atali o yo sa takal fai long sili. Fai tau lang sili, e le i o i le taimi. Pi ia le li. Ai fai mai ai, ua fai mai le nei nuu, e le i o yo na po o aso e fai ai le fale o le li. A tonu o le manatu le tele o tangata ma le tele o kerisianu. Pe a fai o lo tātou tala noa i le fale nganga e fio ai le tua. A tonu o le ua sau le tua i lona taimi e fai mail manatu o le tangata e le i o le taimi. Amen. I ia le li. E manatua mai o le ua fatu la i le tua le perfecta o hakai. I ia leli, e faa uma le ngaluenga po le fausiaina o le malu o le tua. I ia leli. Praise the Lord. I ia leli. Pei o le fe au na umai el perfecta le nu. A uma le lima se fulu afe o tangata yuta na toi lalo o le taita inga serupa pelu. Una lato walea. Una lato fausia le o fata faitaulanga. Ma fa poto ina me afali a wa le fausia ina po le fa umaina o le malu le ala wa sau ia tangata o hakai mai le fe au mai le atua ai fai mai tangata le no ele i o le taimi I ia le li. This is not the time. God is coming to the people and the people say this is not the time. I ia le li. O le taimi o le atua e toia. Fausia ai lona malu. E malu o le atua na whaatafu na ina. Na whaaleanga ina. Na whaatawhea i le nuu I Papelonia. Lea laua, wa toi fo'i mai le nuu Jerusalema. Wa o le taimi e toi a mata ai le ngā luenga po le fausia. O le whaamae ahina o le malu. I ia le li. Leana tau fia. I ia le atua, lea lau sau tangata o perfecta o hakai, wa au mai e le atua mawina e le atua lona nuu. Se alu atu ia perfecta I lo nuu wa o le taimi. I ia le li, sila I le e serum tau po e lima, o inana au mai e lea. Le faa umaina o le fausia ina o le malu. I tau sanga I ono, o le nofua inga o le tupo ta riu. I ia le li. Amen. Le ala se o tātou wō I tangata whai mai e le I o le taimi. O le mea la e tupu le tangata te te le taimi o le atua. Le ala wa wha maa laia loa e le atua, le lau e le ele. Pei o na whai mai o le perfecta, I o tau mawhau I o tau wala. Consider your ways, but the people go their own ways. Amen. Mea, woutou to tō mea tele, ai titi mea woutou maua. Verse 6, you plant seeds, but not many plants grow to give you food. You never have enough to eat. You drink, but you are still thirsty. You have clothes to wear, but they do not keep you warm. When you receive money for your work, you soon need to spend it, and you have no money left. Amen.
Ai le malaia le ua saule atua au mai lau ele. Ma tangata fe mai ele i o le taimi. O tau to me tele ai titi me o tau maua. I ia le ali. O tau a ai aia. Ai le maona. O tau feinu aia. Ai le malilie. O tau o ofu aia. Ai le mafanafana. Wa ngā lua e fo i mo se tau. Aia. E fe me e whawhao i tanga ua pupu solo. Vi ia le atua. Amene. Tai au toi tō manatu i tātou pe le o le taimi o le toi fausia o tātou fale anganga. Le anga o tātou o tangata ua filfilia e le atua. Amen. I ia le li. Me le o le whai upo e fitu. Ia o tau ma fau i o tau wala. Whai upo e valu. I nāwa e ia o tau le maunga. Mo tau au mai ala au. Mo tau whai le fale. Ona o fia le iai. E vivi iai fo i o au. Ua feta lai mai iai le li. Amen. Mea au whai mai lo le tue mingoi lo. Aleluia. Alo fai mai o le tua fai mai le ingi me fai ele malu. Ele ini me fai ele ngā luenga. Amen. So let's see verse 9. But you thought that you would get a lot of food from the crops that grow in your fields, but only a few plants grew. When you brought your food home, it quickly disappeared. I blew it away. Why do you think all this happened? It happened because my temple is still a heap of stones. At the same time, you all work hard to build your own houses. I, the Almighty Lord, I'm telling you this. Ia le li. Mai wau tau wha moi me teli. Ia le li. Wha auta fo i aua I titi. Se sele tau la inga. Se sele wha moi inga. Wrong focus and wrong motive. Hallelujah. When God comes, just obey and listen. When God said to rise up, just go. Go with God. Amen. Mai wau tau au maia mei fale, o na ula fia lea, aisea, o lo feta lai mai ai, lea li o au. A walo fale o lo u whaatafuna ina lea, ai ta itasi o tau ma momo e atu ilona lava, fale. Amen. Praise the Lord. It happened because my temple is still a heap of stones. Why do you think all this happened? At the same time, you all work hard to build your own houses. I, the Almighty Lord, am telling you this. Aya. Amen. Ua. Tu la fwa ile malu le tua na au mai ele fe au mai perfecta fa umor fa usi ino malu. Ia ua mo e tu lava tangata ilona lava fale I ia le li. Ua fa moi me tele. Ale ngata I lewa wala tu au maia me I fale. Amen. Praise the Lord. Se sel fa mua. Amen. Se sel fa mua. Fai lo tua o yo sa o lo fa mua. Ask your neighbor. What is your priority? O la lo fa mua na ai. Hallelujah. Amen. Amen. O le vaenga mua la nau tatou le sona tai au nei. E iai le fetuu mal whaamalaia le atua I le tangata I le whalongo. E iai ia le malaia I le tangata I lea. E le usta I le finangalo le atua.
Al sa vali le na umai al perfecta ile nu. Ina ia iai le ngā wai o le nuu i le afionga le atua. Aisea, o leo o tau fia e le atua fu o le lau le ele. O lea ua, wa iai le la mala i lunga o le lau le ele, fai mai wa iai lunga o maunga, o lunga o saito, o lunga o waina o suau, o manu, e o lava i ngā luenga o latou lima wa iai le malaia. Ameni. O le wha malaia ina e le atua o le lau le ele, ona o le leu stai o tangata ma le wha alongo i le atua. God will curse the land because of disobedience. Amen. Hallelujah. Ole iai o le ngau wai o le tangata i le atua, ole fia mai fo i leo lea, fina ngalo le atua i tangata. Amen. Ngai fai mai le fai upu nas fulu. Ua tali mai tangata i lea. I le perfecta. O i la tau ua awina i le li e whiwa i lalangi. On fai mai lea o i la tau i le angelu o le li. Sa tu i le ulu atasi. O whapea mai. O matau whiwa i lava i lalangi. Whauta foi. O lo no nofo le lalangi uma ua fifi le mulava. So that's a reference of the verse 11. Le fai tau atu ea. E fai mai fai upu na sumaltas. Ua vala au fo ele atua le la mala i lunga o le lau ele. Lau le ele, malunga o saito, malunga suau o lale si mea nei ai. Lunga o manu, lunga o waina, mangaluenga o latou lima. Fai mai lo le iol fai upo esful mai lua, ona faa longo i leo tangata o seu pāpelu. Mulo lima tapa li ofi. Iele li. That applies to us. Amen. Only when we have nowhere to go. Only when we struggle. Only when we don't know what to do, then we listen and obey God. Aila ua vai atu stoina o seu papelu. Ua matua i le aise manuia i lungo le lau le ele. Mai lai o whaipuna su malua. Ona whaalongo i leo seu papelu le atali i o salatielu. Ma i o sua le atali i o sa taka al whaitaulanga sili. A toa mai na totoi le nuu. I le si ufofonga o le li i lo latou atua. Ma upu ale perfecta o akai. E tusa ma mea na awina mai ai o ia le li i lo latou atua. Ua matatau fo i le nuu i le li. Amen. Praise the Lord. They were the people that the Lord had brought back to Jerusalem from Babylon. When they heard the message that Haggai spoke to them, they agreed that it was a message from the Lord. Finally, Amen. Wa vaia tual tangata wa leise mea, wa nga ole malaya, bali wha atafu na ina, la lon me waso, wala au lo ile atua. Usi tai lo ile atua. Ele wha pena tatou. A tele le manuia wa ngalo le atua. Tele le mea i o tatou lima wa le manatua le atua. A se ilonga e o mai whawhita uli ma whaingata. O na tatou manatua loa leo le atua. Iele li. So ia iailea. Iaile ngā wai a te tatou. Ile fe aue au mai le atua ia te tatou. Whapenali nei vai tau man nei vai taimi o lo tatou iai. Au wala ese mai le fina ngalo le atua ia te tatou. A ia tatou ngā wai. Ina ia aua ia. Tau fia le atua fua o le lau le ele i lunga ia te tatou. Wai le ailo le atua. Fiu lo tatou e toi tau mawhai. Ia ua whaamalaia ina e le atua. Ia le li. Ia le atua. Ai sila i le. Sila u whai tau le. Tau poe lua. Tatou on tau poe lua.
O i lau tusin tau po lua. Ia. E sila i le fai po lima. Fai tau fatasi mai fai po lima ia. Amen. O loo tala noa i le iai o le atua i le ngaluenga. I le iai o le atua i le au ngalu lui. Ai foi le tatou o le taimi ana i oe i le nuu. O le taimi ana whaalongo o le tangata o seru pāpelu. E le i tuu lafo ina i le atua le nuu. Na iai le atua whaatasi ma le nuu i lea. I le fausia ina o le malumalu. Amene. I ia le li o lo tala noi lea. Whea ngainga. When you vow with God, God will never leave us. Amen. O lo tala noa mai foilea, ilona nganga o lo tu mau I lunga o ona tangata. So as us, when we vow with God, God will always be with us. God will work with us. God will come and work together with us. Amen. Praise the Lord. God is with the workers. O lo o iai le atua whaatasi ma le au ngā. Ma le au ngā luluai. Praise the Lord. O le ua. O toi sau ma le manuia I to tonu. O le nu o le atua. Ina wo lato usitai e fausia ma fa umaina. Le fausiaina o le malumalu. Mai o toi foi mai le auro ma le ario. Ua toi fo'i mai le mamalu o le atua na iai le fale muli muli, I ia le li. O toi fo'i mai le manui o le atua ma le mamalu o le atua na iai le fale mua mua. Praise the Lord. Ai fai tau lai fai upo e sifulu anga I lalo suma le iwa. O le te lei o le ngaluenga le atua na faia I totonu o le lau ele ma le nuu ina ua whaalongo. O lo tala noi lea, wha mama ina ele atua o lona nuu. Ni ia le li. Praise the Lord. O lo tala noi le, wha fawina ele atua on tangata. Not only speaks of the uncleanness, and it speaks of how God renew His people. Amen. O lea laua, e whaitau whai upuna suma leiwa, a se fulu anga I suma leiwa. O lo tala noa I le wha mai a ina o le malu malu. Lewa, wha longo o le tangata o seu pāpelu, ma o sua, le tali o le whaitau langa sili, ma ua whaia le ngaluenga, ma ua maea a. I ia le li. Let's see verse 15 to verse 19. Mai o le nei foi, ia mafau fau lava o tou, ia fua mai le nei lava aso, e o I aso watua nai, a o le I faa, e tia se maa I lunga o le tasi maa I le malu malu o le li, e a fua mai ona po, na alua ne ai le tangata I le, faa putu ngā saito, o fua tanga e lua fulu, a ua iai na o le se fulu, na aluane le tangata I le tuunga waina e asu ai, ai tumu e lima ngā fulu ai le tunga waina a ua iai na ole lua fulu. Na o taia o tau I le mamai ma le polo polo ngā ma le ua toa I ngā luenga uma o tau lima. A ua o tau le fo'i mai a tea ua feta lai mai iai le li. Se I mafau fau lava o tau I a fua mai le nei lava aso. I o le aso o tua nai, o le aso e lua fulu ma le fai le ivanga masina. Talu le aso na whaweina ai le malu malu le li. Ina o tau mafau fau ia e iai pea ea le saito I le fale saito. Wo o fo I le nei aso wa le fua mai le vine. Ma le mati, ma le rimoni, ma le olive. E a mata mai I le nei lava aso o na o wha manuia. Iate o tau. That is so amazing. Amen. Praise the Lord. That is so amazing. O lo tala noa I lea.
Whaamamaina e le atua lona nuu, ma le whaafowina e le atua lona nuu. Ai maise o le manuia o le ua toe fo'i mai. Amen. Praise the Lord. A olaina usitai le tangata ma whaalongo i le mea lo fina ngalo ai le atua. Ona maua le tātou lea, le manu malo. Amen. When we listen and obey God, we have victory. Hallelujah. Lewa, fei mai le tala le fionga le tua. E pule yuta, o te luluina le langi ma le lalolangi, o te fulisia no fuali i o malo, o te whau matia fo i le malosi o malonu ese, o te fulisia fo i kariota ma e te ai, e pa u sol fanua ma e te ai, e fe ngase a i la tau ya la tau pelu, ua feta lai mai ai le li o au. O lea lava aso te ave ai oe la au auna seru pa pelu le tali o sala te elu. Ua feta lai mai ai le li o te whaia oe peio se wha mau wha ilonga. A wawa o filifilia oe. Ua feta lai mai ai le li. That is so powerful. Usitai whaalongo manuia, whaafowina, whaamamaina, manu malo. Hallelujah. Whaamanatula ia ele tua ele perfecta ia serpa pelu. Na ou filifilia oi. Amene. O te whaia foi oi ma, whaamau whailonga. Praise the Lord. Aisea. Langa o leua o tangata le leu wha mai aina le ngā luenga o le malu malu. Leua wa fulisia wha vai o malo, leua luluina malo, leua fulisia no fuali o malo, leua wha umatia e le tuolea, le malo losi o malo nu ese. Lea la ua wa ai atu loi le wha moe moe o le mesia, le tangata e wha longo maustai. Amen. I ia le li. Praise the Lord. O te whaia oe peo se wha mau whailonga. Ua o fili filia oe. I have chosen you. Seru papelu. Si o le tele la o mea e tātou te maua. I ave se ailea. E ave se ailo tātou whātua tuanga i le li. O le tele o mea e maua i o tātou lima. E mawhai ai o na whaalave laveina lau au nanga i le tua. Prosperity often distracts us from being faithful to the Lord. Amen. Di ia le li. O tangata manuia na te whaalongo i le mea lo whetalai mai ai le li. Di ia le tua. The successful individual listen to what the Lord said. E te le whaalongo i le me wheatu le tangata i te oi whai. E te whaalongolongo po le ase fina ngalo le tua ia te oi. I ia le li. Toi whaamautu o tātou whaamuamua. O le alau o tātou whaamuamua. O tātou toi fo'i le tua. Le anga ale ai le tua. E malaia i tātou. E whaatafunaina i tātou. E le aise mea manuia tātou te whaia. I ia le li. Ale ai le tua e iai ale me misil tātou savalinga mal tātou soifuanga o lo tātou wola ai. Make God the center of everything. Why? Without God, never be fulfilled in life. Amen. Something will always be missing. Consider God in all our ways and how we are spending our time with God. Don't give God leftovers. Amen. Put God first in everything we do. Praise the Lord. As the Bible says, now give careful thoughts in your ways. Think properly. Hallelujah. Don't say it's not the right time.
Hallelujah. Don't say, this is not the time. When God comes, just listen and obey. Hallelujah. That is our priority. E angai sila fia leia lea tua. Le mea lo ta oto yo tātou loto. Wao le mea lo iai le oa, lo iai whaatasi mo tātou loto. Amen. Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thoughts to your ways. Consider God in everything we do. Amen. Io tātou iloa le puna vai. We must recognize the source. Trust God. He is the giver of life. Things cannot satisfy us, but only God. Hallelujah. Amen. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. Hallelujah. Ieleli. He mai le fionga le tua ngā luenga uma ale tangata molo na ngutu lea ai le malie lava le manao. Hallelujah. And Jesus declares, do not worry about these things. Your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and his righteousness. Amen. Recognize the source. Ia tātou I loa lea, le puna vai o manuia, o wha manuyanga lea tua ia te tātou. Ina ia aua nei, whaatafuna ina I tātou. Aua nei ngalo ia te tātou lea tua. Aua nei ngalo ia te tātou lea, le puna vai. I ia le li. And this is the secret to a blessed life, is for us to prioritize in all we do. Amen. God is drawing attention to himself as the giver and sustainer of life. Hallelujah. Leo wa iloe le nuu wa iloe le tangata o seru papelu. Wa iai le la mala, wa iai le malai ai lungo le lau le ele, o lungo manu vai wha, o lungo tangata, o lungo saito, o lungo waina, lungo le swa wa le ai ama se manuia. Wha longo lo mal tangata. Amen. And when we listen and obey, God will restore his glory upon us. Amen. Hallelujah. Pei ona toi au mai ele tua olea, ole mamalu na iai le fale mua, le fale muli muli. God give back the glory. Amen. Hallelujah. God assures, ua wha mauti noa, ua toi wha manatu mai ele tua, o ia, o lo o ngā lue I totonu ia te I tātou. He is with us in the work. God is with us in the ministry. Amen. Just obey and follow his lead. God is not concerned about the look. Amen. It's all about him. It's all about his presence. It's all about his glory. Hallelujah. When we come to church, you don't come and judge another individual. Hallelujah. God is not concerned about the look. It's always the issue of the heart. God will fill us with his presence. Amen. The glory of God will come back upon us and will bless us. Amen. As God filled the present house with greater glory, same as the last house. Amen. Don't be concerned about the looks. Just come as you are and give your heart to the Lord. Hallelujah. Don't look at the numbers. Amen. Don't look, there's no one coming today. Praise the Lord. Hallelujah. Don't look at the size of the church. Our church, we don't have too much. We don't have many people. Hallelujah. Praise God.
be concerned rather with the glory of God. Don't be concerned about making impression. Hallelujah. Ia e nau le mamalu o le tua. Ia e nau i vi inga o le tua. Ia tātou nau i le whau unga le tua. Amen. Mai lei o le fionga le tua le mareko e sulua. O e ua fia eva. Ma ofu tātapu vai. Peo i lātou ma lātou tatalu. I alofaina i lātou i malai. O lātou fia nofo i nofo sili sunako. Amene. I ia leli. O ewa wha leva lātou tatalu. E whai maufi ufi. Hallelujah. There is only one reason we are here. To glorify God in everything. To seek His presence. Hallelujah. Hallelujah. Don't be concerned about the impression. It will lead us to focus on the external. Just come as you are. Focus on the glory of God and the presence of God with our life, with our work, with our ministry. Amen. Praise the Lord. Awane o tātou manatu I mea whawhiawhia. Tātou saili le mamalu o le tua. Le anga leo toi a ngai mai le mamalu o le tua ia te tātou. Hallelujah. Amen. I ia le li o tātou le sona na neita e au. Awane ngalo ia te oi. Ia upo tangata o Paulo le kalesia I Efeso. O ia foi wa tātou maua I le tongi ola I lono toto. O le whaamanga loino o angsala, e tusa ma le oloa whaulai, o lona lofa tu noa. Amen. Praise the Lord. Na whaatawinga mai tātou I keriso ai le whaafanonga al tula fonu. Ina ua whaafanoina o ia mo I tātou. Praise God. A wawa tusia e whaafanoina I lātou uma o e whaatautauina I le la au. Amen. Ia whaa. Sa taroina o tātou tangata mo ke riso. Hallelujah. Amen. Le taulanga tongi ola na saunia e le atua mo I tātou. O le whaamanga loina o tātou angsala. Whai mai e tusa ma le oloa whaulai o lona lofa tu noa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Toi wha mautu o tātou wha mua. Establish the priorities. Recognize the source. Hallelujah. And know that the glory of God is coming back in the house of God. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Iha wha malo atu tātou aonga sa litai au. Ma se foi whai aonga sa. Malo fo'i le whaamalolosi, malo fo'i le saili, malo tāpena. Ia wā fo'i le awa oina o whanau o le kalesia. Ia tupu maola I le upua le tua. Taita ina I la tau. Ma wha tonu ina I la tau. Manuia le tua ia te oe lita e au. Wha manuia fo'i le tua si o tātou ainga. Awane ngalo ia te oe o tātou wha mua. Amene. Toi wha mautu o tātou wha mua. Awane ingalo ia te I tātou le puna vai o wha manuianga. Ma ia tātou I loa. Ona toi fo iatu I le mamalu o le tua. Tātou te manui ai. O ia na wha maina I tātou. O ia na wha fowina I tātou. Leo o tātou maua ai. Le manuia. Ina ua avea o ia e whai matongi ola o angsala uma. Leo o tātou maua I le manuia. E tusa ma le oloa whaulai o lona lofa tu noa. Amen. O le tangata manuia na te whaalongo I le mea o lo whetalai mai ai le tua. Ni ia le li. O le tangata manuia e na te whaalongo I le taitainga le tua ia te ia. Praise the Lord. O tangata manuia e whaalango ma whaatua I le tua. Amene. Ia vele yo so pati di ia le tua.
Whaamanuia tele le tua i si o tātou ainga, mai se fo i la tau o loo anga i mai, nia le tua i le tātou wasenga, aftai fo i sunga i whai a onga, lo tau tu te whai, i lea so sā ma lea so sā, ia wale o tawino na i o tātou whanau, i lea fionga pa ia le tua.
Hallelujah. Mole whaasau ina le tātou taimi po o le wo oma mai tātou wasenga wha mole mole. Is everyone here? Here, everyone. Okay. Yeah, the late. Can I have 2 volunteers? Mai le wasenga tolu, wasenga wha, ma le wasenga 5. Nei o mama special class e mama. Le ai, ele se avanongo whaiaonga. Can I have 2 volunteers? Wai le, mangi se fia volunteer. Before I call out your name. O le wasenga 5 le iai ia Beta o Naima ma Eki. O i kaka koa e fia sauru e volunteer. Vavea. Yes, Beta. Sau la se kamaa. Kangalo Beta I lau kuspa ia. Can I have a boy from any class? Yeah, o matutua tele o tau whaiaonga. Yeah, come here, Mona. Late. Okay, so our activity today, it's going to be fast. I'm gonna say. Yeah. Pasi mua ya Mona. So what you have to say first. Who was the main character? But you have to say the name in Samoan. So who was the main character of your story today? And what you have learned, okay? Or now? In Samoan. In Samoan. You can try your best. Right. Who was the main character of your story today? Leatua. So what have you learned about God today? His alofa. Ei, kele mona, mas pati mo mona. Ka mai mona. He learned today about God. O le atua le main character o le la tautala. Ai na ia hawa awina na nei le alofa. Beta, o ai le main character tautala. A o le a foi se awa o ngata ua mo oe. So ni foi mo tata uma. Tusao, Mona, Tangwelo Tuspaia. So what we're going to do, we're going to do a trial first. So I'm going to say a book, the chapter, and the verse, but you have to look for it. Okay? Yeah, ole tusi mua, salamo luas fumatolu, foi upuelima. Lima. So 23. That's like this. Do you want to use it? Amen. Amen. Yeah. Olela faisa olola. Lela faisa olola. Yeah. You have to find the book. So what I'm going to say, the book, the chapter, and the verse. So you have to beat your, yes, you have to read it.
So you have to read it first, okay? Ia, ole... So lau tu sile salamo, lua sumalfa, fai pumuamua. Salamo lua sumalfa, fai pumuamua. Salamo 24. Fai pumuamua. Amen. So I'm going to give the chance. I'm going to give the chance ia mona e na te whaita wina e whai upu mua mua in Samoan. So salamo luas for malfa, whai upu mua mua. Which one do I read? Yes. This one? Just the verse 2. Just verse 1. O le lalolangi, ma mea ua tumu ai, o a lea lii, ia o lea tuo, lau ma e o nofo, no nofo ai. Amen. Mai se pati. Tango i lau lunch. Tango i lau sene o le asalea. Ia le atua. So, the purpose of what we were doing, ole tau mawhailea e peona tuina atu I lunga le kako group chat. E tau whaamalusia peona tuua lalo I mātua whaamole mole. E soso ani ane ele whaitau tu spaia Samoa ale whanau. E whainga tā fōi mai le mawhai fōi e whaia o ngā Susana whaatinu la tau pito la au. Ia pe a le tau mawhai fōi soso ani mai. I know we're in a country ingilisi akai mi uma, but ole mea pito Sicilian whaata ua. Ona ole tātou wa o ngā sa a whai ia le suenga. Ia e whai le ngangana Samoa. And it is also good for our children as well to know their mother tongue. Ma ia I loa fōi ma le lei le whai tau tusi. Anyways, o le sene, le o tau li maina, sene mo le o ngā sa le nei aso. Puno mailo wao, se I whapa ia le tātou fōwai, ai le I me I atu, ia pese atu le siwaenga o le tātou sauninga. Vi ia oelo mātou atua, yo mātou lima, hau wha manuianga, na etu ina ia I mātou, yo mātou ainga, e me se fōi la mātou e kālesia nei. Whaafetaile fōwai ia lau whanau, whaafetai o lātou loto na whaatino ai, ta talo ia whaapaia ma whaamanuia fo I mātua, whaamanuia I whanau, ia o ngā mole whaalau te leina o lo mālo. O mea oma mātou te whaia, mātou tui nā atulo mātou atua, ia vi ia ai oe le atua soifua. Ona o oe Jesu Keriso, o ole malau atua, ia langa whaatasi whanau le atua. Amen. Ia leo tātou se e mai, a oanga I mai le au, o le taimi nei o aso soifua, ia po I lātou umana wha manatuina o lātou a soifua, I le māsina le nei, māsina nei o mati. If you know that you celebrated your birthday this month, so come up here. Akawai aku le Facebook I le masinga ngai kele yo lau whai asu whanga so. E pi ele fia whai manuia lau whai asu whana o le masina o mati. Amen. Yep. Ole a matatu I le taitai vi inga. Just say something. How old are you? A ole a fo I se meo wha manuia I lea tua I lo loto. Ia, ma wha mole mole, tau sao, tau sanga o lo soifua o lo o wauria. Yeah, vi ele tua le ni tai au. Maso patinga vi ai le tua. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Yeah, vi ele tua le ni tai au. O lo ingo sisi.
Ia, o le aso lua sefulu ma le tasi o mati na atoa i lo'u lua sefulu ma le valu tausanga. Amene, hallelujah. Matu hoi kama. Ai vi ia le atua, pau ale mea ia whaafo i alvi inga mal whaafitai tātou tamā i le langi mo nei tausanga e tele ua fua i mai. Tasi ale mea loa whamanuia i le atua ia te au i le nei vai tau o te whaafitai ala loto i le atua ua whaapena toi fo i mai le whaalotanga. O toi fo i mai le ngaluenga le atua. And I've got such joy to be in the salvation and to be in God's family and God's house and serving here in Manurewa. And that's one thing I'm really blessed and thankful to God about. Amen. But yeah, God bless. Amen. Pati vi ele tua. Ja, vi ele tua. Aso Luas Fuluiva, the 29th, which was yesterday, I turned 37 years old. Ja, vi ele tua, vi ele alofa maleanga leo le tua. Ono nei tausanga I tele, whaftai fo le tua, ono lona whaamaoni. What I'm very grateful for is the gift of family. So we are so blessed to have 10 children. Mai se pasi vi ele atua. Ole malosi, ole fa malolonga mai le atua lea. So se me mita I pele loto ona le mafsanga le atua. Fa alialo na fa maoni. So se me faftai fo ile tato ekalesia le no fo tsalo fo I mo I maua male ainga I ole vi inga le ole atua le nei tai au. Praise the Lord. Vi ele tua. No le mic. Talapalava. My name is Nino. My birthday was on March 1st. I turned 17. I want to thank the Lord for what opportunity He gave me, my family, and yeah, that's it. Thank you. Amen. Hallelujah. Ia, vi ele atua nei tai au o le aso valu o le masina nei ia na atoa po ia I le tolu fitu. Ia ave spate vi ele atua. Aftai po loto I le atua ia o ai nei tamaititi ua manatu mai ai lana wala au ia mai se fo I o le whaongaina I lona finangalo. Tai fo I le atua ono I mātua na whanauina lo nei tangata. Ia fai fo ona mau le ola. Tai fo I tatou ainga kalesia. Ia ona o lau tau tatalu. Mau ai pea le loto tele ma le malosi. Ia auna mo le atua. My name is Yanni. On the 15th of March, I turned 15. Something I'm grateful for is everyone here. Amen. That's it. Hallelujah. Ia pe ona tau tanga I mai. Ia ole sunga le whaafeangainga malo na whaletua. Malo lātou a inga o loo whaamana tuina lātou asoi fual masina le nei. Ia ai tuina atu I le sunga le li ia wao. Ia e su mai se I ona whaia se tatalo. E whaamanuia ai aso soifua. I le ngata na I tātou mātua whaaleanganga. O le taitai vi inga. Ia e mai se fo I le whanau nei. Ia ele I whaia le talo. A mo le timu so mai le pese le as whanau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Tula I mai tātou e kalesia. birthday to you. Tula I mai whaamole. Happy birthday to Te usu mai, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday
to you. Happy birthday to you all. Mai fa Samoa, manuia to waso whanau. Manuia to waso whanau. Manuia to waso whanau. Manuia to waso whanau. Whaamanuia le atua. Paloloa mai lo au. Lau tai nei tātou se te talo. Tātou te wala au lia ai le atua. Iana whaamunianga. Ina ia tulutului. I lunga o lana au auna o le whale tua. Mai se le tai vi inga. A pēr le whanau le nei tai au. Vi ia ma whaafetaia oe lo mātou atua. Oe o le pule au au i le ola. Male malosi umalama. O umona e whaia. O uma foi ona e tusia aso lo mātou ola. I to tono o lau tusi. O aso mātou te ola ai. I lunga o le nei whonga ele ele. Au mātou tū whaatasi. I mātou o le ainga e tasi le ali ie. Si ti atu i la ua fio i le nei tai au. Le susunga le tai vi inga i asese le ali ie. Talo iau manuia. Lau whauunga i lunga i a te ia. Ia te ia le loto e matau ai. E tai ai o vi inga. Ia te ia le anganga e fia e sa ili ma wala au atu ia te oi. Whao popo e lau fio nisi tausanga le atua. Mo lona soifua e whaonga ina ai ma whaau au ai lona wala awina. Le atali ia Ioane Manino le ali ie. Au iai ila ua i totonu a o onga i le nei vai tau. Talo le poto na ole atu ai solo mona ia te oe le ali ie. Ia whapeona e whaapotoina ai i la ua. Au iai ia o onga i le nei vai tau. Leo lo la ola, sausauina la uma la ua te uia. I le mana o lo toto Iesu. Whaonga ina i la ua, whai mau ave fe au le lumanai. A vea i la ua o le la mepa e tutu, ma tu ilunga o le tu ngā la mepa. E susulu atu le malama lama, mai lo ai le lalolangi le sili ese o la ua fio le ali ie. Maua ni tausanga se tele, mo lo la ua ola le ali ie. Mātou tu whaatasi le nei tai ao le ali ie. O oena e whauina, o oena e walauina, o oena e whiriwhiriina lau au auna ma le wharetua. Ta mātou wala au, i tausanga whaupopo wa e whaai ma e whamanuia i lo la ua soifua. Au le wala au le nei tai ao lau whauunga le ali ie e lunga lea ia te i la ua. Awane ingata i o la tapu vai, awane ingata i o la turi vai, awane ingata i o la tau au. A ia tā e ele i la ua i le whauunga mai ia te oi. Ia te i la ua le poto le ali ie. Ia te i la ua le matau, ia te i la ua manuia mai la ua fio. A wā le taitaina o lau ngā luenga lo mātou atua. Talo, whaai nisi tausanga se tele lo mātou atua i le soifua o lau auna ma le whare tua. E wha wai le wala awina ua e tutofi ai i la ua lo mātou tama. O le tatalo lea li e, wha manuia mai lau a fio le nei tai au, manuia le tāpua inga lau whanau, i lo suafa Iesu Keriso le li whaola, o mātou ole ma wala au atuai, ala langa whaatasi le whanau a le atua. Amen. Amen. God is good all the time. God is good all the time. And all the time. God is good. Elelele atua. Saimiu malava. Saimiu malava. Elelele atua. Hallelujah. Te whaatasi o au ewe saulang pata viela. Tua le nei tai au. Hallelujah. Amen.
Au pese be au nei tai au fe mai upole nei pese be a sole sami. A o mai foi tai me popo ngalo ye le tu ma oi amen. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. I believe that God has pulled you out of a situation that you couldn't do on your own. Amen. Amen. God has Hallelujah. given you what you asked for. And He has blessed you and your family through healing, knowledge, and financial throughout the past few weeks. Amen. So why don't you praise Him this morning? Hallelujah. Hallelujah. Give your all Praise to you, God this Jesus. morning. Hallelujah. Glory, glory. So sing along with us. Hallelujah.
It is He who has made us, and not we ourselves. Yes, Lord. We are His people and the sheep of His pasture. Yes, Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. When you know that the Almighty God that you're serving has made us, He is our creator and He is our everything. Amen. Amen. We should praise Him with all that we have and with a joyful heart. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Hallelujah. When the praises go up, His presence comes down. Hallelujah. Amen. So get ready this morning. Amen. Don't look at the person next to you, but fix your eyes on Jesus and let Him lead your praise and worship this morning. So sing along with us this morning. Come on, worship team. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. David dances before the Lord with all his mighty power, Yes, providing Jesus. us with a wonderful example. Amen. Amen. What it truly means to surrender ourselves to God. Amen. Amen. Hallelujah. Talitono na ang alelele at soya teore na iba yaso. Amen. Yes, Lord. Amen. Lelopo etutu manenay tayo. Asa ang alelele at soya teore semena ele makoya na iba yaso. So nanay tayo. Abe at soto ayelo sangat sa ile tu. Amen. Amen. Siva mayo ere sangat man malo nanay tayo. Hallelujah. Ayasa sabay, siva siva mai, siva mai, siva siva mai, lue lue lo, lue lue oh mai, siva mai, siva siva mai, dia le alisa, tu pepe se ma fa petar. Ayasa sabay, siva siva mai, siva mai, siva siva mai, lue lue lo.
Hallelujah. Amen. Psalms 96 verse 9. Oh, worship the Lord in the purity of holiness. Tremble before him, all the earth. Hallelujah. Amen. When we come to worship, we must worship him like there is no tomorrow. Amen. Hallelujah. When we talk and confide in him, we talk honesty. Amen. Amen. So this morning, give your all to God. Worship him and give back his glory that belongs to him. He will not give his glory to another God, nor his praises to idols. When we come to worship, just forget about your past. Amen. Yes, Forget about what happened this morning. Hallelujah. But focus on Jesus, for he will fix everything according to his will. Amen. Our worship is to glorify, to honor, to praise and exalt God. Amen. Amen. Can everybody say amen? Amen. Hallelujah. Tafela ilo loto le nei tai au. Ave atotoa ilo tangata le nei tai au. Walo fema yolo sa ili mai oia. Ile tapua ayati ateia. Ile loto ato malifa maoni. Ile nganga ato malifa maoni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah.
e afua mai a te oe, toi foi a te oe, lovina. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lion of Judah. We give you all the glory. We give you all the honor. Thank you, Jesus. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Kalesia betele to otulie yo tulivaile nei tayao. Fa'awa upelelo maftanga maletua. Every knee shall bow and every tongue shall confess. When we fail by disobeying Him, we must confess our downfall. And He will forgive us. Because the power of confession will save us no matter what. Ezra
chapter 10, verse 11. Now make confession to the Lord, the God of our fathers, and do his will. Yes, Jesus. Surrendering ourselves to Jesus is everything, including our weaknesses. Yes, Lord. God gives us power and authority over Satan and his power through our mouths. Yes, Jesus. Proverbs 18, verse 21. All we have to do is confess, and the supernatural power of God will move among us. Jeremiah 10, verse 6 and 7. Now make confessions. No one is like you, Lord. You are great, and your name is mighty power. Amen. The King of all nations, our source and our sustainer. He is our life and our hope, our healer, our redeemer, our shield, and our fortress, and our rock. Hallelujah. For our belelo matanga maletua le nei taiao. Tau atula na whakmaoni. Tau tino atua I lo loto I le atua le nei taiao. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I surrender all to you. Everything
whaamaoni. I loa lofa tunoa wa e au mai e mātou. Hei teimi mātou te ui manu. Mātou te a e maunga. Ai le mawai loa lofa tunoa i o mātou tangata. Ele ai se tasi ma whai ono whaasili so na ola. A ole lofa tunoa o e le tu mafu ai ono mātou whapenei. Mātou te oasu ma le loto e ato atoa. O le loto ua ngā lala i ate oe. Whape ona nau nau ole aile i wai tafe. He whape nau na nau nau asu o mātou loto i lau o fio ma lo fina. Pule mai oi o mātou loto. Pule mai oi o mātou loto. O mea o mai ate i mātou. Mātou te abatu mai ate oi. Awa o le tu e mani o mātou manao. E mani o mātou manao le ringe o mātou atua. O le tu e le e tale me tu so mo mātou manao mao. O le tu na e tale me tu so mo mātou te tale me. O le ala le lo mātou whapelei. O le ala le lo mātou mai mātou te abatu le vi inga e te tau ma patino i ate oi. Aua lavana i ate i mātou se me tasi. Yes, Lord, we surrender ourselves to you. E tu i nā tu mātou te ate i ate oi. Ko le atu oi alofa, e alofa muti muti vale. Awa e le lei oi e ova, e wha vau lava lo alofa tu noa. Hallelujah. Yes, Lord, we give ourselves to you. I give myself away so you can use me. I give myself away. Jesus. I give myself away so you can use me. I surrender
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mato yele nei tai au ilo mamalu le li ie. Amen. Mato te ofo i nātua mato loto i a te oe. Ko mato tangata ato atoa. O le taulanga e pa ia e mali e lau sila whanga. Awalawa nei a te i mato le li ie. Awalawa nei a te i mato se nota e tasi o lo vi inga. Hallelujah, Jesus. E mato te whape atu le nei tae au ma le ta ele o mato loto. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia oe le atua malosi. O le atua matautia. E le ai se tasi e tu sama oe. O lo suafa e sili sili i suafa o malava. O le suafa o lo iai le ola. O le suafa o lo iai le wha malolonga. O le suafa e matautia. E sili sili i atua o malava. Hallelujah, matou iai le nei tae au i lo mamalu. Matou te talo i a te oilo matou atua wha manuia mai oi o matou tangata. Wha manuia oi o matou loto. O fō matou lau ngutu i le nei tae au le li e lo matou atua. Matou te tui nātu i a te oe vai ngolo te toe lo matou sauninga. O oi o le atua te wha wina le li e lo matou atua. O oi o le atua te taitaina i matou. A nganga pa ia le nei tae au matou te avatu le vi inga matou te whaafetaia oe lo whaatasi mai. Ana le se no oe a nganga pa ia whaia fuala matou vi inga i le nei tae au. Whamanuia oe ta mai le upo le amuli muli mai o matou whaalongo i le whaalongo le tangata poto. E whaalongo mawhai le li elo matou atua. Ia veo matou loto se ele le leie pa ua i lau upu le nei aso le li elo matou atua. Io matou ola e tusa mawawala le li ie. O wa oi e sukeriso e ole ala upumoni ma le ola. E le ai lava se isi e sao atu i le tamape au no ma oi le li ie lo matou atua. Matou iai le nei tae au, whamanuia i matou. Whamanuia i whanauiti, whamanuia i lau au ona ma le whaletua. O se wau pito i matua se ia pa ia se wau pito iti le li ie lo matou atua. Whamanuia oi le worship team le li ie. Whamanuia oi o matou leo, matou wala leo le li ie. Ia tafe i lau whao unga e. I so se taimi matou te pepese ai. Hallelujah. Lo matou taulanga vi inga le nā le nei tae au. Whaatase e mo matou loto e tu inati a te oe. Mala matou taulanga pati le nei tae au. Matou te whaafetai ai lau a pio. Hallelujah, to tu whaatase e o awe taulanga pati le tu le nei tae au. Hallelujah, thank you Jesus. Ile suafa manu malo oe ke riso o matou wala au maole atua le nei tae au. And everybody says, Amen. Everybody says, Amen. Tu ina sila na au. Praise God. Lua pati amene. Mene. Oi ko malivi inga e le pakisori. Lua pati amene. Amene. Totufa. Oh, come on, Totufa. Hallelujah. Viele tua. Val awatu wale ngang fa alu ia isi ile sungati ako no fa mole awina le utata se mai as usual. Ile si vai ngata wo le tatou tapua inga o le taulanga lea ia male se fulwai. Today is the last Sunday of March, and it will be the last Sunday that we're going to talk about the unlimited power of faith. Amen. I just want to encourage us today from the book of Hebrews, chapter 11, verse 4. E perus fumatasi foi po e perum ta opos fumatasi a olona foi po 5 a pelo na foi tawina.
O le whaatua na avatu ai e a pelu I le atua le taulanga e sili ona le lei I lo kaino. Ona o lea ua ta uai o ia ua mi o tonu. O loo ta o le leia ana taulanga I le atua. O le mea lea ua tau tala mai ai pea o ia ua oti. Toi whaafonga tasi awha mai o le whaatua na avatu ai e a pelu I le atua le taulanga e sili ona le lei I lo kaino. Ona o lea ua ta uai o ia ua ami o tonu. O loo ta o le leia ana taulanga I le atua. O le mea lea ua tau tala mai ai pea o ia ua oti. Amen. O te fia whaamalosi ia tātou whai mai o loo tau tala mai pea o ia ua oti. O le fesili whawhenga koe kaukala mai o lau oki. How? How? Te loe tusilia e Peru. It's like a hall of fame. E iei uma all the characters po o tangata umalava au auna le atua, tangata tautaua I le mea nei o le whaatuatua. So while we're summarizing this month, the unlimited power of faith, this scripture really portrays the true reflection and the image of how faith, how powerful, how unlimited it is of faith. Mai ki nganga o ki ia apelu. Ai whamai le kau kala mai pea o ia. How? It was through his faith na ia whaatino ai lana taulanga I le atua. Whamai la ki ngana tangata waleina, ua le toe ola, ua e le toe vaai, a le whamai e tautala pea o ia. I lona whaatuatua, o loo whaawa wina pea o na whaao ngai le atua, le taulanga le nei apelu. Whamai e lui tau ai, le au whaatuatua. O ai le au whaatuatua. All of us. All of us. So it's a challenge, not only to me, because I even question myself. O woki, e pe koe kaukala mai miaka ngā luenga po miaka me whai. Be tau tala so ta whaatuatua. Like it was really a question that really burned my heart. And I thought to myself, Lord, su e mai hawe. Amen. Po o whaape I, ona o whaia le taulanga ia te oi. I know I spoke last week about how waleto Iese matau I le nu o le atua le whaatinoina o le lato taulanga. How they did wa ki nganga mamai, ki ngā o mangu o koe kiki ape pese I tulou, alai awakua e o whai le taulanga I le atua. Amen. And today, God encourages, God is speaking to us. Whamai, speak faith. How? Through your offering and tithing. E taimi we e ka wifka o fipi e fitu nai pe fa mo mo e le kongi la ulong pe fa mo mo la o mea ai McDonald pe fa mo mo le mea fa ka ngalo ofo ai muli pe ole mea muli ele this is always the last option ia tato ole tithing po ola offering. E pi kele ngalu uma le valu iwa full pasene. Whatever that's left, that's what we give it to God. Amen. Is that how big your faith is? So it is a challenge. It is also a scripture that actually awakened my faith. Amen. It challenges my faith and it also awakens my faith. Ke loi. Pela e ka, pela nga koe ka e lo grandmother lo pa kua I le fuspa, I le upo le atua. So today, alofa to Norman Rewa, challenge your faith. Challenge your faith. Mai ki nganga o ki ia apelu. A laia e tautala mai pe o ia ono lea, le whaatuatua na whaatino ai lana taulanga. So se mai, pese mai, siwa mai malo whaatuatua. It's our last month of proving that there is unlimited power of faith. Hallelujah. Pese team.
tele wa ale usitai male paloma te sila pia iai mita le poso le maolo aiana pape le malosi ilona malosi aoi loa ofoe aoi isea omea uma oe tama So if I offer yai lo watua. One more time, matau matau vi ia oelo matau tua wa matau wawina nisi o fua wa matau ngā luenga lo matau tama na e wha amanuia i o matau lima wha awhetai lau fua i lea matau tatalo se e wha paia ma wha amanuia matau toi ofo i nātu ina ia o ngā mole wha alau teleina o lau malo ia i titi i matau a ia wha teleina pia oe lo matau atua. Ona o Yesu Keriso, ua matau wole, mata talo atua, ia langwa tasi whana ole atua. Amen. 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 Haftai tele lau sunga le te akono. Praise God. Praise God. Hallelujah. Turn to your neighbor and say faith. Speak faith. Faith. Yeah, as I've said, it's our last month of the Unlimited Power of Faith theme. So we have now arrived to the main item of our tapuainga. Or I should say, se vaenga pito isili nei na tāua o le tātou sauninga. Amen. Hallelujah. Circumstances,
Tata te le tūlai mai ai nei tai au. Tūlai mai. Will not be hard to climb. He never offered a victory without fighting, but he said help would always come in time. Just remember where Hallelujah. you're standing. Tuina tūle nei teimi, le nganga mal whaaloalo. Watuai, ia whawhailoa ia me ona le tua. O le atula i le upu. Ia se whaamalo sea mo i tātou. Tu watasi o au, tātou vi ia le atua i lana upu le nei tai au. Hallelujah. And he will take you through the fire again. He never promised that the cross will not get heavy and the hill will not be hard to climb. He never offered a victory without fighting, but he said help would always come in time. So just remember where you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in. So just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. Hallelujah, Jesus, Lord. Ia o e tama. I know within myself that I will surely perish. But if I trust the mighty hand of God, He'll Shield the flames again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill will not be hard to climb. He never offered a victory without fighting, but he said help will always come in time. Just remember where you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in. So just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Te ia ma whamanuina, ma whatumawina ia te oele vi ingalo mātou atua. Nei māso umalawa e o i le whaavavau. Ta mātu tāla la mātou whaalongo. Ina i o mātou whaalongo ma le poto. Langona lo feta lai mai. Whaau ule mea whainga luenga le ali ie. O le ahala tuai. Le whiau le nei tae au. Ta mā. Le mano lo toto Yesu ke wiso i wheta whia i tono le nei whali. Manga lue ina o mātou loto e laua fio nganga pa ia. Ina ia i uai mea uma i lo lava vi inga. Nei māso uma e o le whaavavau lava. Amene, amen. Whaaftai te. Atu ala la mai lalo, whaaftai. Ele leile atua. Taimi umalava. God is good. All the time. Avi se taulanga pati. Vi ele atua. Pati o au mo le team. Matango fiele vi inga le nei tai au. Fa leo le nganga fa aftai le sunga tai vi inga.
E ngata fo i lea o le tua whine a sa peta mo le taita ina o le tātou vi inga le nei tai au. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tātou iai le aso sa whaiu o le nei masina lona tolu o le nei tausanga. Nātou le fo se elo tātou waa. Anga ia tu fo i e whaafeiloa ia a Perila. Ia. Lei sesi na te loa le alime tupu ia a Perila. Tātou whaasaune whaamanatu pua ngālo tātou ri whaolo Jesu Keriso le na maliu mo oe mau ina ia whaamangalo ina tātou anga sala whaaleo le loto le whaafitai songa i le tamā whaifi au songa whaafengai ngai a Mikaele whaapelfa le tua ia Sara ia mo le nei avanoa whaape nei e iaile manatu e tātou te ioe whaatasi malo whaatau wa whaingo ino avanoa whaauro e tūla ia e fola pe whaaleo le upo le tua i le nei tai au, i le au maua nei avanoa, ai whaafitai i lana au auna, mo le nei avanoa ta aua. Lea sa whai o le nei masina, te manao ia te oe, awalawa ne e alu ese ma le tātou au tū, whaingoina ma whaurutalaina whaapea, Unlimited Power of Faith. O le mana le whaatapulaa ina o le whaatuatua, po le mana le whaatua o ia o le whaatuatua. Te loa taluana o tūlai mai, whaise whaasoa mo oem, i lea sā pe a wala aulia au e le sunga whaawhenga inga. E puu a tātou tusi whaitau. Au le tai au le nei. O te loa la wha umi te isi tātou tusi whaitau. Ai wha puu mo i ale lau. Amene. So e lau tusi pa ia, i le tusi a Iopu. Iopu lona mta upu mua. Tātou whaitau whea ua i mai, i le whai upu e se fulu mare tolu. Se ia o atu le Iopu e mata upu e lua. Whaangata le whai upu e se fulu. Iopu mata upu mua, a mata le tātou whaitau whelafua i mai le whai upu e se fulu mare tolu. Se ia o atu le Iopu mata upu e lua. Whaangata mai le whai upu e se fulu. A maua lau tu sipa ia, pa mei amene. Amene. Au te whamanatu le nei tai au, au sa uni le whaino le toa sa moa, ma le aua Engelani. Ina ua ola uma TV a inga o le asau le taalonga. Le ai masesi e toi pisa. Le ai masesi a e toi mana umia se whaala velave. O na le fia mata po le ale taunu unga o le taalonga. Tai au le nei. Ia ei loa ma le mauti noa. E loo se taalonga se tangata, po se mea fai se tangata. Au le upu o le atua. O le atatou whaitau ia fionga pa ia le atua. Ua o ile tasi aso, o na aia i lea mawhi inu waina o na talii ma o na whawhine i le whale o lola atou uso o lumatua. Iopu mata upu mua, whai upu e sifuru ma le tolu, se io atu le iopu e lua, whaangata mai e le tātou whai tau whelafolafoai i le whai upu e sifuru. O le whai upu la e sifuru ma le lima leo o tātou iai. O na wheosofi mai lea o tangata o se epa, ma la tau whaoa, wa la tau whawhasi foi i au auna i le pelu, wa la tau sao, wa au sao mai, na o au lava. Na wa ulava e tō tasi e tau mai ai i a te oi. O lo
tau tala mai le nā, ai sau fo i le tasi ua whapea mai. Na tō fia au e tolu a kaletaia, o na feosofi mai lea o i la tau i ka mela ma la tau whaoa, ua la tau whawhasi fo i au au nei le pelu, ua o sao mai na o au lava e tō tasi, e tau mai ai i a te oe. Whauta mai fo'i, sa angi mai le matangi te tele mai le vau, na pesi mai i tuli manu e wha o le fale, o na pa ua i lea i lunga o tau le lea, ua oti ai i la tou, ua o sao mai, na o au lava e tō tasi, e tau mai i a te oe. Ua whai atu fo'i o ia, na o sau le lava lava mai le manawa o lok tina, o le a o fo'i atu i ai ua le lava lava. Na foa ina mai e Yehova, ua ave esa ina fo'i e Yehova, ia wha manuina le suafa o Yehova. Wa o le tasi aso, o na o mai ai leo atali o le atua e tutu mai i luma o Yehova. Na sau fo i sa tani whaatasi ma i la tau e tu mai i luma o Yehova. Wa whetalai atu Yehova ia sa tani, wa e mawhauwhau ea i la au auna o Yopu. A wā e le ai se tasi e tusa maia i le lalolangi. O le tangata ua saola na mio ma le amio tonu. O le ua matau i le atua, ma alo ese i mea leanga. Ua taofi maupea foi e ia la na amio tonu. Sa e whao soina au ia te ia o whao o fua le malaia ia te ia. Ai petai, ia e apa atu loa au, ma e tango atu i o naivi, ma ona a ano, pe na te le whaiwhai ai ea ia te oe i ou lava luma. O nā ru ese ai leo sa tani luma o Yehova, mana wha o ia Yopu le mai papala leanga, e ngata ai o nā lofi vai, e ngata ifo i lona tumuai. O na whai mai ai lea o lana awa ia te ia, o e ta haufi maupea ea i lau amio tonu. I nā whai ia e oe o lea tua, ma e oti ai. One day, when Job's son and daughters were feasting at the oldest brother's house, a messenger arrived at Job's home with this news. Your oxen were plowing, with the donkeys feeding beside them. When the Sapiens raided us, they stole all the animals and killed all the farmhands. I am the only one who escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger arrived with this news. The fire of God has fallen from heaven and burned up your sheep and all the shepherds. I am the only one who escaped to tell you. While he was still speaking, a third messenger arrived with this news. 3 bands of Chaldeans raiders have stolen your camels and killed your servants. I am the only one who escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger arrived with this news. Your sons and daughters were feasting in their oldest brother's home. Suddenly, a powerful wind swept in from the wilderness and hit the house on all sides. The house collapsed, and all your children are dead. I am the only one who escaped to tell you. Job stood up and tore his robe in grief.
Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. In all of this, Job did not sin by blaming God. One day, the members of the heavenly court came again to present themselves before the Lord, and the accuser Satan came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil, and he has maintained his integrity. Even though you used me to harm him without cause. Satan replied to the Lord, skin for skin, a man will give up everything he has to save his life, but reach out and take away his health, and he will surely curse you to your face. All right, do with him as you please. The Lord said to Satan, but spare his life. So Satan left the Lord's presence, and he struck Job with terrible boils from head to foot. Job scraped his skin with pieces of broken pottery as he sat among the ashes. His wife said to him, are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die. But Job replied, you talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hand of God? Only good things from the hand of God, and never anything bad. So in all this, Job said nothing wrong. Amen. Whamanuia le atua, ili whaitawina o lana fionga pa ia li ni tae au. Ia te ia pēlo na lava vi inga. Nei maso umai o ili whaavavau lava. Amen. Ma lole whaitau tu spa ia. Ana walava fo ilea la unga mo i tātou. O le asawhai o le masina, malona au tū, o le mana le whaatapula ina o le whaatuatua, po o le mana le whaatua o ia o le whaatuatua. Unlimited power of faith. O te fia whaasoa ma oe le nei tae au. Au tātou iai le nei a sa mulimule e talitonu. O leo wa mai a fofola le whala o le whaatuatua. O uma fo e na langa mata la langa, le whaasoa ina o le whaatuatua. Ai se fesili whaatula i mai, o e iloa ea ma o iloa, o le a lea mea e tau o le whaatuatua. O le a sao lea mea e tau o le whaatuatua. What is faith really is? Langa tātou o nei whale mai asiasi mai, ta pena se tautonga, ta penga se whaamoe moe, tātou tala le whai. Whaamoe moe i le atua, tali tonu i le atua. Whaatua i le atua. A o le a sao ale mea tau o le whaatua. Whai mele e peru e sifulu ma le tasi, a o lona whai upu mua mua, o le whaatua, o le whaalangolango lea i mea ua whaamoe moe i ai, o le mauti noa lea o mea e leo vaia. E toi whaamanatu ia te oe, whai mele tala le tuspa ia, a le ai se whaatua, e le mawhai o na fia mai le atua. A whai e le aise whaatua ia te tātou, o lona winga e le fia mai le atua ia te tātou. A o aso sāta i tasi, e ala ona tātou o mai le lotu, tātou te whaivi inga i le atua, ona o loiloa, ma loiloa, le atua le tātou te whaivi inga iai, o le atua soifua, o le na whaola ia te oe, whaola ia te au, mai le vai aso atoa. Tātou tala noa maalia le nei tae au, i le tusi sa tātou whaitauina. Le tusi le to ino iopu, e ei le talitonunga, a fesili tangata, pe tupu foini pe fea ni a inga. O ni ve singa i totonu e kālesia,
So se mafutanga, po whea lava le mea te alu iai. A iai ni ve singa, wha iwi uane, ona e wha longo le le tala whapea. Tātou ono sa ia le ono sa ia yopu. Tātou ono sa ia le ono sa ia yopu. O le tangata na wha matala ina le upu ono sai. Ai whai mai le tala le tuspa ia. O le tofo ina o lo tātou wha tua. E tupu ai le ono sai. Ia kopo mta upu mua o lon whai upu e tolu. O lo tala noa ina le upu le atua. O le tofo ina o lo wha tua. E tupu ai le ono sai. E le mawhai ona e ono sai. Pea e le wha tua. E le tei e ono sai. E ala ona e ono sai. Ona ua e wha tua. Ma e loa le atua. Au le tala fo e le tuspa ia mo morgo ni to se fulu. Fai mai le fai tau na ina. E tupu le wha tua. I le tau longolongo. A o le tau longolongo foi. E le o tala tangata. E le o niusa le lalolangi. E le o penga ta whai langi. E tupu le wha tua i le tau longolongo. O le tau longolongo o le upu a le atua. Pea ona whai atu e umi le wha malosi le tai au nei o le tātou whai tau ngātusi. Ai wha pupu le taimi le nei. Ona te mana o ia te oe. Ma ta tai lauwa ai ia yopu. Ia whai yopu ma wa inga tau lai. Mo oe malou a inga malau sa valinga. Pai mei le tala le atua ia satan. Na ewa ai lau kama yopu. Na ewa ai ane lau au na yopu. O le tangata ua matau mai ia te au. O le tangata ua saola na amio, ua alo ese i mea leanga. E tā ofi fo'i na amio tonu. Whai mai le tala po o le mau o le au popoto o le tuspa ia. Pea na ola yopu le vaitaimi o Abrahamo o Isaako ma Iakopo. Ia o suenga nā le au popoto o le tuspa ia. Langa o taimi nā whai mai o le ngā luenga le tamaloa le o yopu na whai. Aso taitasi. Na te whai ai le taulanga, e talosi ai ma wha manuia ai lana whanau. So se matua, e ai le talitonunga, a wha pēa tai le taita inga le na whai e yopu to tono lona ainga. O se ainga manuia te lele na ainga. Whai mai, o le masaro salonga o yopu, ne i whai lana whanau i le atua. Ona o i na ia whai ai le taulanga i aso taitasi, ma ta talo ai le atua ina ia wha ma ngalo lana whanau, ma ia wha manuia lana whanau. Ai whai mai a le tātou au tū mau le wha tua, tū mau le wha tua. Without faith e le fia mai le atua ia te tātou. A whai e le fia le atua ia tātou pe a le se wha tua. Ai se a tātou teo mai e asa. Sia tātou teo mai asa. E ala ona tupu le tātou sāwari mai aso sā ma si ato tātou lima. Ona o lou whaatua tua ma lou talitonu i le atua na e ono sa ia ai whaafita au le vai aso. Na mawhai ai ona e manu malo ma sopo loa lau sāwalinga mai le aso ngafua se ia ulia le aso sā. Whai mai le tala sa tani le atua. Langa nai te puipuia yopu le pā. Lan mea te le tangoi ave esi. Pele whai mai e tangata nā ia te oe. Whai mai tala le atua a satani. Satani, alu lai whai mena te mana oe. Ua o whaatanga atu oe te ale whai le mena. Te mana oe te iloa le pāpuipui le puipui ai yopu. E whaapena fo i le pāpuipui le puipui ai oe le taimili nei. Le mana o le toto Jesu Keriso. O le pāti o ata le nā e le mawhai e le fili o na oso whai ai oe. Pe a whai e te talitonu. Ma e whaatua tua i le tua. Na ala, o na ma leper palea, o na ua whaatanga e le atua satani. A sao lau sa valinga, a sao le me te tuai, ma e matau i le atua. Te wha malosi ma whaidoi a te oe. Ta pena lo loto. Ta pena oe, i le taimi e tofo i nai oe. Mai le tala tuspa ia e le wha oso soina tātou e le atua. E le wha oso ina tātou e le atua i ni mea leanga. Ai tofo ina i tātou e le atua. Pe wha pe i le wha tua na ia te oi. La le ua wha tanga e le atua satani.
e sau e talepe le pale pupuni ai opu ma pui ai opu. Pea, le aso manatu, le aso ulangona, ave ese uma manu. Le mea na faa moe i ai le tamau ainga. Talepe le fale, le mea malu ai pe atimu pe la. Ave ese le whanau e to se fulu le aso e tasi, o le asa utali e whai le atua. Tātou wawa ai na yalo ma whanau, pepe whato a whananau mai e a whioti se tulou. Facebook. Ai sea e le atua. Ala en mena alai na mai. Tā sili ai pena awane i tō se tulou. A leo a mai toi a watu. Lua ane masina, tolu ane masina, woi loa winga o le pepe. Ai toi oti. Ai sea talo whai. Woi loa no winga, woi loa tangata, woi loa ia lea ma lea. O lea le tātou tala. O lea se tātou tala e whai atu i le atua. Tātou whesiringia ea le atua le na mai ia te oi. Pe wha maua lalo ea o tātou loto. E eile manatu, e oti atu se tamaititi, e oti atu se tangata o lou a inga, ai whai mai le tala isi tangata e whai mai a te oi. Le angasala o le a inga la e la tu wha solo. La e wa aia ia le a inga la i la kou mea le whai. La e kali mai ai la tu whanau. E ka le sia le a inga pele a man reua le neita e au le whanau le atua, e le i angasala yopu. E le i angasala yopu, ai na whaatanga e le atua sa tani. Na whaatanga e le atua whawhita auli, e ui ai le savalinga yopu, pese i la le whaatuatua yopu. E te nofo mai le tai au le nei, o te tū atu le tai au nei, a whai e te iloa e sao lau savali, ma sao lau savali. A iai ni whawhita auli lau savalinga, e o so whaia oe. Aua e te popole i tala tangata whai mai. A vea le tala lea ia yopu, e te mauti noa ai, la e sao le mea le te savali ai, a laua tofo mai lau whaatuatua e le atua. Laua tofo mai lau whaatuatua e le atua. O ese atu le whanau e to se fulu, au le a se tali. Na o le sasai o siona ofu se tulou, se le mamalo na laulu, whaapa ufa o e ala le vi inga i le atua. Na o sau le lavalava ma le manava o lok tina, o te toe fo i atu le lavalava. Na foa ina mai e le atua, ua toe ave ese ina e le atua, ia wha manuina le suafa o le atua. Ele mawhai o na tātou alanga whapena. Se awa noa e te alanga i whapena ni whawhita auli e whetaya i maoi. Na whamoralo i wholo loto. Ma e whape atu ia vi ia oe le atua. E aona e whawhetai i le atua i whawhita auli. E aona e whawhetai i le atua i whaingatā e ui ai le savalinga. O le whesili, whea sauai. Whea sauai. Pai ne e whaapea le lei atu tono sio ainga, sio to lua ma sio whanau, e le ai ase me whaale tonu ai. E whiu loa sa tani e sua se au wala e o so whai mai. Kami mai ka mai kiki, kami mai lo wa whine, kami mai lo wa tali, kami mai sio to lua e pele lo loto. Pai po le asa utali e tali atu ai. Lale, whai mai le tala wa whine, sio to lua, ai tu mau e ai le na fa tua ai le fai ia i lo tua mai o ti tuai ai sea le lava fai papala le lava songi le leanga o le manongi o lona to lua fe tafe mai a lo se tu lo la le va ai atu fe ngoi mai lango leanga le manongi ta oto i opu le ai masese o tatou e fia nofo tonu al fale le nei leanga le manongi Fai meltala le fini. Fai lo atua. Se e vave atua i oe ia. Si o tamana tausi. Le anga i o le manongi. Te ilona o tamalo loa e la tau te sila fia le meta o prostate. E le whanga au. E le anga le manongi. E le fia nofo ai sesi tono le fale. Au le tala alea, Iesu, fai mai fo i o ohe te wha malolo, ma i alofa mai i atea, o lana i alea alanga. O tano tu watu i aile tala lea i aiopu. Papala, le anga, welo a le fale, valu i ta enga ipu manua, toi o ano. Ai fai mai le tala le fafine,
Whai ia I lo atua ma e oti atuai. Ai whai mai le tala le tangata e pito I tonu iai le autu o le tātou masina le nei. Te tau tala mai lava o le vau le fine vālea. Tina, awane o tātou whātaitai I whamatalanga le tō lua iopu. Ai I avea oe ma pou tū o le ainga e te whautua ina le te māloa. E te tatalo I siau tō lua. E te tū le vāo le atua ma lau tō lua. O lau whanau, ma lau ainga. Ma e whape atu le atua, whamanuia siau tō lua. Whamanuia siau whanau, whamanuia siau ainga. Ai vai atu ele anu mai le te māloa se lotu a fiafi. Whamanatu atu e oi. Dad, para au tamaiti o mai. O le mea motinoa, e ele tamaiti e leo stai. Langa ele ngalo e lo umafau le o ngā sā le sunga le faltua. Na whai eila na saunuanga whaapea a alu le tina le lotu, ma ave le whanau, e ele tamaiti e le alu. Au le taimia e alu ele tamai le lotu, e o ma le ainga. Fautua atu, fautua ane, fautua ifo. Tu alalo atu. Ona o le tamaloa, la ana te alu e whamatala oi. E whamatala e le tamaloa oi. Le whaatua tua le te nofo ma oi. Ia pupula, ia ola, ia tupu. Whena iai, umatu le whanau, umatu me au ngā, umatu le tamau a inga, ai sau le mai papala. Ai whai mai le tala, e le ianga sala lava yopu I luma o le atua. Se whaatua tua I nā te le, se ono sai I nā le mawhai o na whaamatala, po whea ngata mai ai, a le whai mai o le whaatua tua e le ngata. O le whaatua tua e le whaatua o ia. O le whaatua tua e le whaatapu la aina. Whai opu, mawa inga taulai, tātou savaringa whai o le nei masina. Whai opu, ma whaataita inga mo I tātou tamaha. Langa iei teime o so whai iei tātou e le fili. Iei teime wha le tonu ai I tātou. O le asa tātou tali. O le asa utali e te tali atu le tina. O le asa utali e te tali atu I se ua whawhine e se ua tali e suru atu I a te oi. Kame tala tu spa I a fia ai mai e te watu e se ala. Te watu e se ngata. Pai le ta maloa. Na wha tali tali le whaito toa o lo na fali. Po le ale taime to e fo'i mai ailo nā tali I lai titi. A vea I tātou manata ma. A vea I tātou ni yopu se tele. A vea I tātou ma se tamae nofo le whaito toa. E wha tali tali le anga I mai a siau whanau. Whaitau leo sau le tasi. Leo sau le lua. Leo sau le tolu. Misi atu I su numera. Leo sau le wha. Whai mai le tala le whale tua se fulu tamaiti. Nofo lava le whale tua le whaito toa. Ma whai tau lea wha inga, sau lea, tu ua mai lea, se ilonga e atoa. Na vili atu lea le sunga whawhenga, leo atoa mai tamaiti. E alu le se piki mai, e sau le se whai tau. Ia a vea I tātou ma whapena. Nofo le whai totoa, whai oe, ma tangata e ono sai. Whai oe, ma tangata tatalo. Whai oe, ma tangata whaatua tua, a vea oe. Ma wa ainga taulai o lou ainga. Whai oe ma au wha manuia I to tono o lou ainga. Whai unga o le nei masina. Ma le tātou manulauti o le whaatua tua e le ngata. Wha pena se wha manatu. Le ala tātou wanga atu I le wha manatu ina. O pua
Mose ale whaia i sa la emu. O aku o le ola. O lo ola. O lo e au auna, ma tātou o auna, i si atua soifua. O lo soifua mai pe lava i te mirene. Aua nei mai mai lo whātotua. Ai ua tu whapea se whamarosi. I tai aure ni. O te iloa tato te whātou whare. Tato mol mauina whara ke lawa i mo mol moto wei e kusila. I la bea i oti. Ai whaftai i atua pe a whapea e maua se manawa e olai. Mau mai masuk to luar ni tai. Mau mai le wala la pa le lumon moto wei. To uma fai mata ro fale le mai mo le wala fai mata. A mene pele a to se 2 minute. Passi mo le wala la pa. Sa wale ta wale. Ka sa o ya mau. Faftai le tu na ia ma no pito tu le wala. Na utai na i mata wale. Ai ana ma na me beo. Tu te kiwe fatari tu wa. E ma no e fa la wasi na i ofuia. E ma no e fi te ala fatari le awas. E ana e tatou whabalas. O le ale mata o iopu i le tu. Sa ora na sa wala. Tau ma whai asa hatani i whai aka. E an tatou o mai i le lotu. Tatou, tau ma whai ala te apolo e whai se mea ni anai na usa te tapua i le atu. Ai whaftai le atu. Tau te sila mai. E mate lufu atu ma o atu ma se utolu. Al mea motino, na iai o tatou nua anara mea. O leo tipo o lea e kalisia nei ai. Vi ia le atua. Vi ia le atua. Saul mata, mali fa sauina no maolo. Tatou whenua i fia. E pe tai o le uso fo i lena. Sa. Te le noa, o le ase me tupu ia la uma se utoku. E li tatou mo le sapua. A mamaua mai le moline, kanga vane noa ie. Tua tuilano le whamalama. Na whamadia. Whamadia mai o le uso. E le noa ko le atu tu. Ai o le tatau. Anana whasala vei. I le suafo Jesu Kristo e whalea mai. Me tatou matau. Foi o tatou tamā. Ai te le tua le wha. O tina fo. Ai te talo. Pae o au e lumo se o whanau. Talo le toto Jesu Kristo e kama ai. I la tou au la au le au. E o e whengaluena. Po tonu fo le whane whe lava me tatou te ia. Tatou wala amu le toto Jesu Kristo. E kama masau sabina i tatou. I ia oero mātou atua. Ia whamanuina lo sua whamamatu e lea uto. Ono la upu le leitai au. Whawhetai ino ulawea ino lo mātou ono. Whaasoa le leitai au. Le alie se whaalawelawe se manu a whanoi leo. Ai pe tai tamā. O lo soifua o le atua. O lo awe la mea ia i mātou. O lo toto Jesu e whai lea mapa puni lo mātou ola i mea uma mātou te oai. Ina ia le sau mai ngā ruenga le whiri e tau mawhai e whai ana lo mātou ola. Whawhetai mo la upu le neitai ao le tatalo le alikie. A vea le tala ia yoku. E whai matala, e whai mawhainga tau lai lo mātou ola. E le ngata ina ia whaatupula ia lo mātou ola whaatuatua. A ia ma whai o na mātou ono sa ia. Whai tā ma whawhi tā uno le nei ola. Whetalai manino la upu tama. E te le whao sosoina i mātou. Ai te tofo ina i mātou. I le tofo ngai ma whai fo i o na mātou la vātia ma ono le aki. Whawhetai le atua. Whawhetai tele tama. Whawhetai e suloto. Ia whamaruina. Lo sua whamamana. Ona o Jesu le lei o ala. Tuai a mātou
tala. Ala langa whaatasi le whanau o le atua. Amen. Amen. Satan is a father of lies, is a liar. Aua nei pelonia I tātou, nei taia. Au taile tuo no anu fufuanga o tātou pasavalia le filifili tatalo I force to mai. Ia wā tātou mai wenga. Tatalo le tua. Sama le mu mai lau I kalesia tātou ima me asu. Ai ale mai whanau. Au ina upole tua. Au le misiona fo ilea satani pe o tātou whanongo nei tai au. Sau e sea o tātou oli le li. E mana ia nei tai au pe le whanongo upole tua. Let's keep the main thing today. Le aima se wingo o tātou whanongo upole tua. Ai tātou tene respond I le upole tua. Mana ia lau whanongo e manuia ai lau tangata. Aya ele tali e tusa ma le upo le tua. Tene inoia te ule tai au. So let's keep it short. Hallelujah. Au tangata fo ilea nga ia whai mai. Le atua o ai ele nei wana wha ori uli ngia la ule. Amen. I ia le li. O tautala atu ia te oe tautala al koto. O wa ai atu fo ia te oe le wa ai o mata. Le fa tua le ana fa so ina o konga ni tai au. Amen. I ele li me ona tatu fa so me aso le teni. Au wa ni tatu mamau ma le tua. Hallelujah. O tatu filifita ta. E au ngi motu. E ka moku oe. Ka ke la mo mai fa uma le tua pe ia ise me ro ka moku ka ko filifita ta. Amen. Ai ole au ma le ma fa mo o tatu tu fatas na yesawa le mu tatu ya ma le fe metala tu spa io wola wola e pe ia le sawa le va be au ma vai atu e ma mai fo I pe o mutia. Amen. I ia le li e fa taile tu le va no le tatu o le tamata e fe me I loa anu o le upu nei tongi na whai mea tangata o sao lea mi o tangata e alu. O es tangata e ki alu mangelea. Amen.
e ke vai o le me te fale tonu ia e agua ia o le vai nga o vai a tangata poto la tangata le o ko tangata e bito silio na ta mai to tono tu sipaia o le tau tala tangata poto tangata me ia I loa fusi o manua amen e na tele fa longo I upu ana wo e na tele fa longo I tala ana wo na ma ko I ya fa le ko skama lo le wori amen a le fa longo I tangata poto a mai le tai after lo loto le tuo no le ya manua every day we come to church I yele ni e matu fa so fo le tai awane I lusi tatu wa ailele o le na filifilina oi o le na wala awina I tatu o le na whaapaleina I tatu leo e manuia leo o tatu manuia ona o le wala awa le tua le lutua oi amuia oi asame lutua turn to your neighbor and say blessed are you you're in the right place and don't forget we are under the mighty hand of God. O tato iai lalo le puipuingo le au marosi o le tua. E lo tua oi fa marosi. Hallelujah. Ia me tato wau ni taia. E tulai ane lava oi ni nei te iai. Ai mawhau whau lo loto le upo le tua mo tato le Yesu. Hallelujah. Ia ngole. O le whamanu ianga leo o tangata. O le tangata I usitai whaalongo le upo le tua peo yo. Na toi restore le tua me uma. Na toi whaamautuina le tua me uma I to tono lona aima. O tangata I ono sa. O tangata I le I. Whaamanu po ia I o whanga na sabalima. O ame o mai. O ama tangi vale o le soifuama. E le I whate ia I tama loa ono lona wha atua tua. O tangata I lofa talitali le ni. Later out, fair to Sautala Yatama. Only you and God alone. O ia na te sila fia o tato loto. Metala yoku ba sila sila le faitau mo tu spaia le fai ungo neitala le atua wana o oe te mawhaia mea uma. Wo I loa wana o oe le atua te mawhaia. E au mai alo pa inga le atua leua e toe avesea whaamumuina le suafa o I tamani tai au. E atu so whaafitai e tusa mau whaakonga nukua le atua. Thank God for His word this morning, this very moment. Don't distract ourselves. Whaafitai le atua. Le mamau le mo tato o mai ai. Ai ona o le alofa tu no le atua. Metala tu spaia na tu lai tamani loa. Ina wa au mai le tala o whanu lana whanau wa e sea mea uma a whai mai tala tu supai ana tu lai tamaroa ma tāpua I atu I le li I vii lona loto I le atua o no lona tali tonunga o le atua na te tāpina ina mea uma leita e au tala I loto e tama whai atu sau tala I le atua I le tau whai atu whai au Ia le li tato uma lava we're all the same. We are all children of God. If you want to ask God for forgiveness, this is the very moment. The presence of the Lord is open for you. Leo tato iai tapo inga sa loto te whaiata maa. Whananga lo mea o le taia. Lo le whanaon. Lo le manatua o e teimi. Tele taimi ta mai fai e lo marosi ma lo I Lord ta ingo lo ai. Ai fa tu to na I o e ta ma le ta ya. Te la fo ia tu ya te o e lo ai ma tai tai oi. Fa ton for la o e le tua. Te fa ia tu ya o e le tua sa te ta lo le o le ta ya. Ta tu sa o mi fo ya ma ia tu ai ma. Mai se o ni ya su o le ngalo ya te oi. O la ma fi Lana misiona lea e sau I maoi, fasi ma whaku matia I tātou. A tātou le matala, pe a tātou le tatalu, pe a tātou le whātuatua. Io e ta vāne le tae, au si e lo lima I le tua, te tala atu lo loto I a te ia.
O lau tutu ai lau whanau. O I mātou se ainga I o luma le li. O se lu. Tupulanga whātua tua. Mātou tutu le li I o luma. O mātou te talu. Se I whamamalo I mātou le nei tai au le li. Ai a tofu sia I mātou tama. I le manuia. Ma le alofa tu no oe le li. A wā mātou sabalinga le nei mai aso le li. Le tua. Wai sila fia le ainga le nā. Wai sila fia le tama le nā. Le tina le nā. Le tama ma le teine tala vou. Wana oe le tua e te sila fia mea. Ma fesoso ni inga. Mātou sabalinga I le whai mo fie. Na maliu wha afa wa ai. Loa tale I le li na ia mātou manuia. Na ia mātou sao whanga. Na ia mātou maua le tofi e peo ne wholofola ina mai. Awa nei mai mawina le li. Le ola e whamau na tapena inga o I mātou. Keri I mātou e tuo ai se tasi le li. Lumo loa manu le nei aso e se mano malilo le manotu. Tali le li e tu sabo le mano mai taua. Ti mātu lau kalesia e o le manuia le nei aso le li. Ma mau le tua ni whala me lawe. Ma mau le tua ni whawhitauri. Puapo maa. E whasama mea I mātou le li le mea te whina manu ai. Ma tai au le li. A o inga I mātou. Tō matau ai no mātou ola whātou tua. Ai mai se le li e tapa saina ai no mātou whurawa whale maua. Tele awa oma le li ma perfect of the bello wa mai mai. Ai a whaamausani ina I mātou le a whioga wa ia o. Whamanuia le tua loa inga le tai au. Whamanuia le tua lau e kalisia. Whamanuia le tino ke riso so se tu lamu. O lo tānu wa ia te oe le li. Le au malea ma whamai boi. Le io mātou toi fo ia tu ia te oe. Oi mātou o pale li o au nau inga tama. Te tāno le li. Whamanuia I lau o pauna. A wala mai ai lau o whioma wa ia o I mātou le nei tai au. Ma se le li e o siona whale tua. Le so soanu ma whau tua le li le wala ina. E le tua lo wana le nei tama. Matuma wina pe ano mātou foli honi. Mātou te o mai e tamu ai. Whalomo I lau upu le tua. Mātou te mo ai le manuia. Yore le tua. Tuma watu ya te oe le tua le ina. Tuma watu ya te oe le mātou o lini le whale tau. Mātou whamalo le whawhatai. O malo pule le tua I mere lei. Mea sili wa whaia o mātou. Whapula ina le tua mātou whanau. Te talo lātou talima whale hana I whao. Mausi tapu ma maua I le tua I lau. Mai se le tua I mātou mātua. Ye whama ina le tua e tiute o le tefe I oi ma mai e tua. Oi mātou o swima ai o lau o whio. Tai tapi le tua lau whanau. Ila mea te whina manu ai tama. Amanana le tua tamo inga lau whanau nei tai au. Le asa mea wale atoa mātou wala amia. Oi le ngana mai. E te wha atoa le sau inga lau whanau. Bless your people today, Father God. Bless your children. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 So I wish it us my eye.
o Yesu le lei o mātou ole ma wala o tuai ala ranga whātasi whāna ole tua. Amen. Amen. Whawhitai tātou lala me ngaru.